Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kita khot nyok National People's Party Youth Wing haga nyotri kulalingkon arja arpulai. Kila ai jingaram de ki kho ki star ba ki dabar shagi nong sa jan ki basong basa haga snong maulai phut mori ki ba em kamai jakpo da ka kam sa jan man la kasngi. Haga jing IT gini ki tiar jingaram la sakhi lang du MDC jong maulai constituency uba tebor lang pathau uba longdu ukurtong ke NPP na maulai constituency urang ba snong ki nong yalam ka sengen thei lemma ki nong kit kam snong. Balkon kilang ini jom senang. Tidak injak kuat nak ini jaga saja kalau asli. Kalau ke jengkel. Hiye ya kijok hiye ya kisok. Iki kop siang, iki kisam siang. Kanung isnau. Hamta mengakum kalau kami kepala serai lah bun kisam. Ayo bahkan dia kalau pisau tak usok macam tam. Em, ya kita kian kisam. Tiba em nak kita kah, bamati kira ke dengan dan nak senyang betul macam tam. Tu ada kini ki baru bamati kadang semua kadang ki kadang hampa kadang ki. Kalau kadang kerbu ini, pun titi. Jangan senang hidup aku. Tekon kajing semua lagi balon ni kajing cakti. Lei tekon ba tu boleh nangkal ku berdoa ini mangi kilo kami indaran kat lagi bang bakal away kajong pi haki benar di baluan boleh ulang cek kan hai gini kerja bang pi ya kata kalengkor pat kabakam sia kabapin nangla sisu kabin train nak benta kabahata mian terusang katau banjang kapal situasi ni berlaku takatok kamlong ngambil ais kitir punya pedangkam takada nawara ho ka dabar ustar dek sino kam noi kitir misteri ai bengkam mau kau buat pikir siap ada dan kamma dan kam hari boleh lorkat kam fitre kam boleh lebu kerpang tapi boleh nak kerku di siap cokai kerku di ikon kita parkat kemudian yang benta keba dan posem iskem menusun temai nosnem ubah poho pahai nosnem buat air kecikerman nagaling cung